سلام سلام كلاتكم. كما يلاخوم كما يتخنو بزح نوح طفيئكم يقريتا قبروا لي بزح جزيز تتصبخمني بزح جزيز دارلخمني بقى لو معنتي تمارسكم زلخو جيز فيكتوريا لو معنتي نمهارون بعري دا ويدما هيت مع سنتكم لهم كنرينا What is the en het? Wat is de en het? Dus wanneer gebruik je het of de? In het Nederlands heeft elke zelfstandig naamwoord een soort geslacht. De woorden of het woorden. እምበኣረይ ቅድሚ ናብቲ ትምህርትና ምእታውና ከምቲ እትገብሩ ለይ ምድጋፍ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እቶም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ኮሜንት አገበርኩም ተተባብዑኒ ድማ የመስግነኩም እቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ይቀንየለይ እምበኣር ከምቲ ትገብሩ ለይ ምድጋፍ ደገፍኩም አይፈለየኒ ሕጂ عمق تمهرتي بزعبا دي ان هيت كنرينا شناي مكتتا بقى حجي دما تمرتنا كنقصل يموت هيت وورد ليره سامه met het lidwoorden. Met lidwoorden. Wat is lidwoorden? De of het. Dus kijk maar hier. Kijk hier. Jij moet het woorden leren samen met het lidwoorden. Niet het boek, de boek, maar het boek. Het boek. Je moet niet leren vanaf nu. Vanaf nu gaan jullie leren boek, niet boek, maar het boek. Het boek. Niet tafel. Tafel draait wel. De tafel. De tafel. Misai boligo. Wanneer is het en het? معاس هنا het نتقملو. And erina bzi verkleinwoord. Altijd het. Verkleinwoord እንታይ ማለት እዩ? ስኻቸ ማይቸ እንታፈልቸ ማንቸ ሃውቸ እዚኣቶም ቸ ዝውድኡ ኩሉ ግዜ ታይውነ ንንእሽተይ ነገራት ንጥቀመሎም እዮም ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚኣቶም እንታይ ወስዱ het ራይዎም ሕጂ እዚ woorden die eindigen op jy ቸይ ፐይ ከይ ሕጂ እዚኣቶም እንታይ እዮም እቶም ቸ ዝውድኡ ወይ ድማ ንንእሽተይ ነገራት ንጥቀመሎም እዮም ንኣብነት ኣብዚ ንርአ ንኣብነት ፈርበርድ ኣብዚ ንሃለኩም ንኣብነት het ሃውሽ እንታይ ማለት እዩ ሃውሽ ንእሽተይ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚኦም የይ ሸይ ቸይ ኦፍ ፔይ ዘለዎም እዚኣቶም እንታይ ኢና ንብሎም ክላይንዎርድ ፎር ክላይንዎርድ ስለዚ እዚኣቶም altyd het ይኣትዎም ማለት እዩ dus houtje maisje tafeltje het tafeltje het koppetje koppetje het koppetje niet tafel maar het tafeltje of de tafel ببزح تخوينخا كالي مالتيو ስለዚ ንኣሹ ነገር ዚኣቶም ሃውሽየ ክላይን ማለት እዩ ንእሽተይ ገዛ het maisje ንእሽተይ ቆልዓ ጓል het tafeltje ንእሽተይ ጣውላ het koppetje ንእሽተይ ኩባያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ትግርኛ አንብቡ outleg እቲ ቃል እንተ ብ የይ ወይ ድማ ተይ ዝውድእ እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ het እዩ ዝወስድ ኩሉ ግዜ het ይወስድ
As het woord eindigt op jij of tjej, altijd het. እምበር ንቕፅል ኣብነት በይ ንርኢ ኣብዚ het kind ሕጂ ኪንድ እንታይ ማለት እዩ ቆልዓ ማለት እዩ het kind ድማ het ቆልዓ እንተኮይኑ ኸ ኪንድረ ኢንሻአሎ በይኑ ሓንቲ ኪንድ እንተኮይና het kind ትበሃል sommige woorden zijn altijd het ንኣብነት het kind het huis het boek het land het werk het geld እዚኣቶም ድማ ኩሉ ግዜ het ይወስዱ ማለት እዩ ይወስዱ ኢልናዮም het አይዎ het kind het huis het boek het land het werk het geld እዚኣቶም ኩላቶም ድማ het ይወስዱ ማለት እዩ ንቐፅል እዚ ቃላት ብታሪኽ ኦንዛይን እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ het እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ het እዩ ሸይ ድማ ንርኢ ኣብዚ ኣብስትራክት ዲንገ ፋክ het ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝበሃሉ ማለት እዩ het ዝወስዱ ብዙሕ ግዜ het ይወስዱ እዚኣቶም het problem ምስ ኣይበሉ ኢኹም het problem het idea problem እንታይ እዩ ፀገም het problem ፀገም het idea ሓሳባት het begin ምጅማር het leven ምንባር het weer ከንታይ weather weer ድማ ኩነታት ኣየር abstract ሕጂ ረእዎ you can het niet aanraken ነዚኣቶም ደክ ትገብሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነዚኦም ክትንክፎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ you can het niet aanraken እዚኣቶም ክትንክፎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ het probleem እዩ het idea het begint het leven het weer dat is gewoon altijd zo het weer nooit veranderen ማለት እዩ ድሪ ድማ ንርአ wanneer is het de dan wanneer is het de ንኣብነት ማለት እዩ መዓዝ ደኣ ሞ de ንጥቀም እንድሕር ኮይኑ ኸኣኒ ንኣብነት ባይና altijd de person እንተኮይኑ ባይና altijd de person እንታይ ማለት እዩ ሰባት ባይና altijd de ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ግዜ de ይወስዱ ንኣብነት ንርአ ደማን እቲ ሰብኣይ ድፍራው ታሰበይቲ ደማን ድፍራው ደዮንገን ትሰወዲ ደሌራር እቲ መምህር ዶክተር እቲ ዶክተር ማለት እዩ ሕጂ ረእይዎ ኣውዘንደሪን ይብል ኣሎ ኣውዘንደሪን ብዘይካ ሕጂ ረእይዎ ደማን ድፍራው ደዮንገር ደሌራር ዶክተር is altijd de outsenderin ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዘይካ ማለት እዩ ብዘይካ het kind ook toch percent እዩ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ person ማለት ሰባት እዮም het kind ብዘይካ ይብላል ሕጂ ብዘይካ het kind het meisje het kind en het meisje ብዙሕ ግዜ ብዘይካ እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ደይ እዩ ዝወስድ ሰብ ኩሉ ግዜ ብዘይካ het kind het meisje እዚኣ ሕዝውን ማለት እዩ ክልቲአን እዚአን sorry het kind het meisje is altijd het maar de rest de vrouw de man de leraar de dokter is altijd de dus hier staat እንታይ ይብላል ኣብዚ ሕጂ als het in person is meestal de ኩሉ ግዜ de ይጥቀም ማለት እዩ عرب زين كان رازين حجي بي مير
meervoud altyd de meervoud እንታይ ማለት እዩ ብብዝሒ ከመይ ኢና ንጥቀም ሕጂ ኣብዚ ክጽሕፍ የውርብ ሃውዘን እንታይ ማለት እዩ ብብዝሒ ሕጂ ኣብዚ ክንርኢና altyd de ኢልዎ meervoud ሃውዘን ሃውስ በይና ከመይ ጽሓፍ ሃውስ ከምዚኣ ጽሓፍ እዚኣ ሃውስ ትበሃል ማለት እዩ ሃውዘን ድሕር ኮይና ከዓ ሃውዘን እዚኣ ከምዚ ጽሓፍ ማለት ኣብዚ ንሕለ dus het house ይኸውን መቅድም het house de hausen ንብዙሓት ተኾይኑ ከዓ het house ንሓንቲ ኣብዚ ረእይዎ het house ማለት ንብዙሓት ተኾይኑ de hausen ገዛውቲ ማለት እዩ het house ንሓንቲ ገዛ እዩ de hausen ከዓ ንብዙሓት ገዛውቲ het kind ንሓደ ቆልዓ de kinderen ንብዙሓት ከዓኒ de kinderen het book ንሓንቲ መጽሓፍ ማለት እዩ het book ትብላ ማር ንብዙሓት መጽሓፍቲ boeken de boeken ሕጂ ተይኸይ ትግሪና ማለት እዩ ብዙሓት እንተኾይኖም ኩሉ ግዜ de እዩ no ኩሉ ግዜ de እዩ ዝወስድ meervoud ማለት ማለት እዩ ብዙሓት ማለት እዩ meervoud altyd de ስለዚ hausen de hausen de kinderen de boeken እንዳበልና ንቀጽል ኢና እምበር ንቀጽል ኣብዚ ንሪኦ ሕጂ ድማኒ say woorden op eng of high de ድማ ይወስድ እዚኣቶም ዝውድእ እንተኾይኑ op eng of high de ይወስድ de ሪኸሪን ንኣብነት ኣብ ዝረእይዎ እዚኣ ናይ ተኽስታይ መወዲት ኮይና ደላ de ሪኸሪን እንታይ ሪኸሪን ባይቶ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ሪኸሪን ኣሎ ባይቶ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እንታይ ይጽቡቕ እንታይ ንሕማቕ ዝፈልጥን ዝውስንን ባይቶ ይበሃል ደ ሪኸሪን ድማ ንብሎ ደ በታሊን እዚ ከዓኒ በታሊን ምኽፋል ማለት እዩ ደ በታሊን ኣብዚ ከዓኒ ደ ፍራይሃይድ maar in de land hebben wij vrijheid. Toch? Dus nationaal ማለት እዩ. Je hebt vrijheid in Nederland. Je hebt recht en plicht. recht ማለት ናትካ መሰል እዩ. plicht ኻ ንስኻ ግዴታ ኣለካ ማለት እዩ. ንኣብነት ግዴታ ናይ ጽርግያ ሕጊ ከተማልእ ክትክእል ኣለካ እንተዘይኮይኑ ትቕጣዕ ማለት እዩ. ስለዚ recht ለካ plicht ኻ ኣለካ ማለት እዩ. ኣልባይ ክልቲኡ ሕጊ ማለት ሳክት ኣይኮነን ማለት እዩ ኩሉ ናጽነት ይበካ ንኩሉ ማለት ኣይኮነን dus de vrijheid ናጽነት ማለት እዩ de snelheid ከዓ ቀልጡፍ መንገድታት ማለት እዩ እቲ ዓበይቲ ጽርግያ snelheid ይበሃል dus እዚኣቶም ድማ de ይወስዱ waarom is dit moeilijk ስለምንታይ እዚ moeilijk ዝኾነ ንኣብነት omdat integrina geen de of het systeem bestaat zoals in Nederland. ትርዲኩም ኣብ ትግሪና de ወይ het ዝዓይነቱ ሲስተም የለን
ንኣብነት ኣሎ እንዲሁ እቲ ሰብኣይ እታ ሰበይቲ ዝብል ግን ንሱ ምዚ ኣይመሳሰልን እዩ ኣብ ናይ ሆላንዲ ግዴታ ኢኻ ትጥቀመሎ ኣብ ናህና ከዓኒ እታ ሰብኣይ እቲ ሰበይቲ እቲ ክስታይ እንዳበልካ ብዙሕ ኣይትጥቀመሎም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሲስተም ምስ ናህና ይፈላለዩ ስለዚ ድማ ሙይለክ ኮይኑ ኔዘርላንድ ሙይለክ ፎር ትግሪና ዝዛረብ ሰብ ማለት እዩ In het Nederlands moet je het voelen. Ksemaaka ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ voelen. Je moet voelen gewoon. Je moet het leren als in blok. ንኣብነት ከምዚ ሓደ ትነድቕ ዘለኻ ብስምዒት ክትነድቆም ክትክእል ኣለካ ኣብ ርእስኻ ማለት እዩ ስለዚ ከም You moet het leren als in blok. ንኣብነት de tafel, het huis, de auto, het kind niet los leren. نابنت niet los leren. نابنت tafel draait wel. De tafel. Huis draait wel. Het huis. Auto draait wel. De auto. Kind draait wel. Het kind. Niet los leren. Niet los leren ማለት ማለት እዩ tafel draait wel. Maar de tafel wel ንምባል እዩ Huis draait wel. Het huis. Auto? Nee, de auto wel. Kind draait wel. Het kind. Dus niet los leren. فلاليخا ኣይትመሃሮም ማለት እዩ Vijf ድማ ንርአ de echt strategie voor jou. Vanaf nu, elke keer als jij een nieuw woord leert, schrijf zo. We gaan schrijven. Ga jullie met mij schrijven? صحفوا مسايسك؟ مساي صحفوا. بحنساكن صحفينا هجي. De tafel. De tafel. مساي صحفوا. Het. Oh. Oh ja. Het boek. ክትርስዑ ደይብልኩም ቀዳማይ ሌተር ሆፍት ሌተር ጽሓፍዎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኩሉ ግዜ ነጥብ ግበሩ እዚ ድማ ኣይትርስዕዎ ደ ጽሕፍ እንዲርካ ብዓብይ ሽኹር عندنا نت بتتصحف تورده يموت شو ليرة كل جزء كم زي صحفوا مالتيو ده school het probleem het problem مساي صحفو حجريوا ابزي بعاوي تجمر ابزي دما بنطب تودو كل ነገር بحق كيدك تكلالك مالتي دحار مس حنقولك كل ግዜ እንታይ ይኸውን ይንደቕ مالتيو Dus elke keer als jij een nieuw woord leert schrijf maar de tafel het boek de school niet school Niet boek, niet tafel alleen. Of niet probleem, maar het probleem. تحزن لكم؟ كيرم. زي بزيس نحلنا. أجي. Nooit zonder lidwoorden. Nooit zonder lidwoorden. بزي lidwoorden دمان እንታይ ትገብሩ? ኣይትጽሓፉኹም እዚአና መወዳእታ ኣብ መወዳእታ እዚአን ክገድፈልኩም እየ ሕጂ ኣይንምልሰንን ኢና ማለት እዩ እምበኣር ንቐጽል ኣሕዋተይ Karina, wanneer gebruik jij bijna altijd de
معاس كل جزء day تتقام فانير خبراوكي باينا altite day person and group person مالت سبات مالتيو groupen مالت دما groupen موياتات مالتيو موياتاتن انتي وجدو كل جزء altite day نابنت نربزي دمان اتي سبعي مالتيو دمان دفراو اتا سبعيتي دفراو دكتور دكتور اتي حكيم مالتيو دكتور ليرار اتي ممهر ليرار ان تحت ورد النرمى دكونين جاءتهم انتهم كل جزء جاءتهم انتهم دكونينكا تنقص مالتيو دكونينغن كاني اتانقستي حجي دكونينغ تحلنا اتي نقوس جاءتهم انتاي جمهور لناهم كل جزء سبات اندحر كوينهم دفراو دكونينغ دمايشة هيت مايشة جاءتهم كل جزء دمان تسوي مالتيو دفراو تاسبيتيا دكتور حجي دكتور انتاي مويا حكيم مالتيو سلازي بروب مالت بروب تالنا حكمنا مالتي مويا مالتيو سلازي person دحرلنا person دمان دفراو دكونين جاءتهم سبات يوم بروب كأنتلنا بروب كأني مويا دكتور دليرار تمامرن اتي دكتورن مالتيو جاءتهم كل جزء بداي جمرو ورن تلنا بزي حجي ميدرفاوت is altite day ميدرفاوت داي مالتيو بوزحات بحبار تخينوم انتايو بزي عدي altite day نابنت رأيوا بزي حجي هيت هاوس نرئي لنا هيت هاوس حانت جازات لزخونت هيت هاوس كوينا لا مار بوزحات جن هاوزن يبهلو هاوزن سلازي بوزحات كبازحون كله كل جزء ده هاوزن يخون ده هاوزن هيت كيند ده كيندرن هيت بوك نحده ده بوكن هجي انت ادولو بزي altite day كبازحن كله نجارات كبازحن كله altite day يخونو مالتيو نجارات كبازحن كله كل جزء ده يوم مالتيو هيت هاوس ده هاوزن هيت كيند دي كيندرن هيت بوك ده بوكن نبل مالتيو ميدرفاوت يبلا لحجي نبوزحات يموت نويت خان هيت خبراوك نويت هيت وهيت هاي تقامني هبوزح نجار تخوينو مالتيو بوزح جزاوت اللي حريخة وده هاوزن يخاتبل بوزحات قول عن تاريخة ده كيندرن بوزحات مصحفت تاريخة ده بوكن بوزحات سبات تاريخة ده منسن اجي كون دابلنا تي داي نتقملو داي altite نبوزحات داي نتقملو نقاصر بالو مبارب زيادة ما رأينا هجيب زين رأيون شيء wurde die eindig ob أبزي زودو كل جزية رأيوزي إنك أبزي زودو دكونينج داي جمر رأينا إنسان إحنا أنا بلعلي دكونينج بزين سلزودو مالتيو زين تريونا لهم كونينج بزين سلزودو بزين كلمة زلوا مالتيو دكونين كوينو داي جمر مالت كل جزء فرخادرين دكونين نقصيو فرخادرين دما أخيبا مالتيو مئكاب يشتى أخيبا مقبار ده فرخادرين خاني داي جمر هايدن دما نرايو هايدن دوش ده فارهايد اتحكي مالتيو فار حق مالتيو فارهايد كأني اتحكي مالتيو ده فارهايد ده سنالهايد توي قلطف منقدي ويدما قلطافة دسنا الهاي كيد ما نرى ده بوليسي إذا حجي قدامت كله بدحريت سي نانبلو
say ማርቲ ተጻሒፍ ዘሎ ግን say ዳመጽ the policy the vacancy ፖሊስ ማለት ፖሊሲ ትፈልጦ ፈካንሲ ኻኒ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እዩ the vacancy dus I ድማ ብዝረአይዎ the family the energy family ስድራ ቤት እዮም ኢነርጂ ድማ ኤሌክትሪክ ወይ ድማ ሓይሊ መመንጨዊ ማለት እዩ ሓይሊ ኢነርጂ ስኻብ ድማ ንራይዎ the boardschap ኣስቤዛ sorry the friendschap ምሕዝነት ማለት እዩ friendschap and the boardschap ማለት ቦርድስኻፕን እንድሕልና ኣስቤዛይ ቦርድስኻፕ ከዓ መልእኽቲ ወይ ድማ መልእኽቲ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሃሎ በለለይ ተማልኣለይ ቦርድስኻፕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ በዚአን ዝውድእ ኩሉ ነገር ደይጅምር በዚ ዝውድእ ኩሉ ነገር ደይጅምር በዚ ዝውድእ ኩሉ ነገር تيزود داي جمر بزي زود فاميلي انرجي التاي داي سخاب دي فريند سخاب دي بورد سخاب دماني التاي داي بحال مالتيو dus meestal de woorden maar taal heeft uitzondering meestal داي نتقمولهم انتخنا جنا قنقا بزوح زي تمعراري نغارات هلو مالتيو ወይ ድማ ንጹር ዘይኮነ ማለት እዩ ቫኒ خبرها كيفك هات معاس ግን هات تጥቀም ሕጅረው for clients word እንታይ ማለት እዩ ንኣሽ ነገራት ክንጥቀም ከለና for clients word alltid هات ንጥቀመሎም هات ማይሸ هات kindra ኣብነት ማለት እዩ ሕጅረው ወብዚ alsiai mit yey tay pay ሸይ ሕጂ በዚኣቶም እንድሕር ዝውድኡ ኮይኖም እቶም ነገራት እንታይ ንብሎም ማለት እዩ እዚኦም ንኣሽ ነገራት ክትጥቀመሉ pay tay and yey እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ንኣሽ ነገራት ንጥቀመሎም ሃውሸ ማይሸ ላምፕቸ ላፕቶፕቸ እንዳበልና ክንገልጽ እንከለና ንኣሽ ነገራት ማለት እዩ alltid het ንጥቀም ማለት እዩ by for blood ንርአ ማለት ብዚ ንኣብነት by for blood sorry ንኣብነት ኣብዚ እንድሕርኢና ንኣብነት by for blood het ሃውሸ ኣይዋ ሕጂ ብዚ ሃውሸ እንታይ ማለት እዩ ንእሽተይ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ het ሃውሸ ሃውዘን እንድሕር ክኸውን ኮይኑ እንታይ ኢልና ዓንተ በይ ده هاوزن يخون بوزحت كنري كلنا مالتيو حجري وهت بومبي خاني حجري وبزي زي اس لتود علين يي تيوملا لو مالتيو علين يي تيوملا في وقتي خان كايكا علين يي تيوملا زي ام سلتود تابوم زلا بيت مص أو كمزي مالتي كل جزء أم زود حجين تايونس بيي إيد وأبزخاني يي على إيد تو مالتي هات معي شيء إس لا تودر أيوة زي إس تود أبزي إس تود ألتايد يي متى أوتو شيء خاني بزين هلكم أندر مالتي توي أون دحرالو ألتايد بدحريت مالتي شيء يأتو مالتي دوس ألتايد جاءتهم نعش نجاراتهم زبهر زلوا حجي هت هاوشة نشتى جزع هت بومب سوري جيكا أن انتهي مالتيو سوري رايت هقول لي هت بومب مالت كان نشتى جرب هت ماشتى نشتى قلعة هت أوتوشة ንእሽተይ መኪና ማለት እዩ ባር ንኣሽ ነገራት ኮይኖም ንኣሽ ነገራት 100% alltid het እዮም ማለት እዩ ንእሽተ ነገር 100% het ኢና ንጥቀመሉ
ንኣብነት ከምቲ ንብዙሓት ኣልታይድ ደይ ጥራይ ንጥቀመሉ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሃውዘን ዳሃውዘን ላፕቶፕን እንዳበልና ንብዙሓት እንድሕር ኮይኑ ኣልታይድ ደ ንጥቀመሉ ንንኣሽቱ ነገር ድማ 100% ኣልታይድ ሄት ማሸ ሄት ሃውሸ ሄት ፖምፕቸ ንኣሽቱ ነገራት ማለት እዩ ንኣብነት ታል ቋንቋ ማለት እዩ ንኣብነት ታለን ሄት ኔዘርላንድስ ንታለን ድማ ኣልታይድ ሄት ኢና ንእትወሉ ሄት ኔዘርላንድስ ሄት እንግሊሽ ሄት ፍራንስ ሄት ትግሪና ሄት ዳውትስ ሄት እንግሊሽ ሄት ik weet niet Chinese of Mandarijn dus gewoon het in Nederland is gewoon altijd talen het ይርዳኩም ኩሉ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቋንቋ ሄት ይወስድ ሄት ኔዘርላንድ ሄት ትግሪና ሄት እንግሊሽ ሄት ፍራንስ ሄት ዳውትስ ሄት ስዊዝ ኮይኒ ስዊዝ ሄፍታ ሄት ስዊዝ dus ኩሉ ግዜ እዚኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ሄት ኢና ንጥቀመሉ ባር ሕጂ ኸኣኒ ኣብዚ ንርአ ቪንድ ሬክቲን ድማ ይበሃሉ እዚኣቶም ቪንድ ሬክቲን ሬክቲንገን ማለት እዩ ብዙሓት ቪንድ ሬክቲንገን ማለት እዩ ሓባሪ ንፋስ ወይ ድማ ሓባሪ ቦታታት ንኣብነት ሄት ኖርደን ሄት ዛውደን ሄት ቬስት ሄት ኦስት ንብል እዚኣቶም እንታይ እዮም ሰሜን ማለት እዩ ሰሜን ደቡብ ምዕራብ ምብራቅ ስለዚ ሄት ኖርደን እንድሕሪልና ደቡብ ማለት እዩ ሶሪ ሰሜን ማለት እዩ ሄት ኖርደን ሰሜን ማለት እዩ ሄት ዛውደን ደቡብ ሄት ቬስት ምዕራብ ሄት ኦስት ድማ ምብራቅ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ኦስት ኣፍሪቃ እያ ትርከብ ኤርትራ ሌክት ኢን ኦስት ኣፍሪቃ ትብል ማለት እዩ ኦስት ኣፍሪቃ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ እያ ትርከብ ሕጂ ቬስት ምስ ንብሎም ምዕራባውያን ሃገራት ንብል ንሶ ምዕራብ ማለት እዩ ቬስት ምዕራባውያን ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካ እዚኣቶም ምዕራባውያን ሃገራት ይበሃሉ በዓል ኣፍሪቃ ድማ ኦስት ይበሃሉ ወይ ድማ ምብራቃውያን ሃገራት ተባሂሎም ይግለጹ መስለኒ ሕጂ ብግልፂ ክንዛረብ ተኾይና ግን ኤርትሪያ ሌክት ኢን ኦስት ኣፍሪቃ ኢን ኦስት ኣፍሪቃ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ድማ ቶም ኖርድ ሳውት ቬስት ኦስት ከኣኒ ኣልታይድ ሄት ይኣትዎ ማለት እዩ ሄት ኖርደን ሄት ሳውደን ሄት ቬስት ሄት ኦስት ኢልና ከኣኒ ንገልጾም እምበር ንወፅእ Woorden die begint met g vaak met een g. Dus hier op zie je wel. Woorden die begint vaak met g. Dus woorden die begint met g. እቲ g ድጅምር ነገራት ወይ ድማ እቲ ቃላት ማለት እዩ ንኣብነት ንረብዚ Het gebouw. Het gebouw. Gebouw እንታይ እንድሕልና ህንፃ ማለት እዩ het gebouw. Dus gebouw ብኸይድ ጅምር ኩሉ ግዜ እንታይ ይኸውን ኢልናዮ het ይኣትዎ ማለት እዩ het gebouw. het gezegd ገጽ ማለት እዩ het gezegd. het geluid. het gebed. gebed ማለት ከዓ እንታይ ጸሎት dus zie de verschil خيد جمر كل جزء زي بملؤهم خي جمر له سلازي خيك جمر كل حدا نجار وحد فوردن قال altijd het يعطو het gebouw het gezegd het geluid het gebed gebouw ማለት ህንጻዩ gezegd ገጽዩ geluid ድምጽ ማለት ድምጺ geluid en gebed كأني صلاة
أب سمايت نبر أبونا سنكاي كده سيلكا صلوت جبرن كلها بيد يبها خبيد كاني صلوت مالتيو سلازي خيز جمر آلتايد هاتي أتوا نيت آلتايد مار فاك زبزحتو جزيه مالتيو بزح جزيه يكونن جن زبزح جزيه بزح جزيه هاتي وسد Waarom is het belangrijk? Waarom is het belangrijk? Omdat het invloed heeft op. Abnet invloed heeft op aanwijsheid voor naamwoorden. Abnet de man حلنا abnet abtemado tolaga die man nulo. Het is ai. De man die man. Het huis dat huis. رحو تلها that house نبل مالتيو عبنت بزيت اللي نرأى the auto mein auto جرايو the auto mein auto het house mein house mein kamer mein koken mein laptop mein telefoon mein sloot mein fiets mein kleding mein بزح نجر مالتي بحتصيرو سلازي the auto mein auto het house mein house إذا حجي انتي تقمنا mein كنتقم ده ندحر قرنايو het ندحر قوينون mein تقوينو مايو mein auto mein house mein laptop mein telefoon no en bijvoegnaamwoord de grote tafel het grote house حجي رأيو أبزي de grote tafel het عاوي طاولة مالتيو de grote house het عاوي جزا مالتي زخاني de grote tafel de grote house het huis is groot het جزا عاوي het huis is groot de tafel is groot zie je het verschil أبنت أبزي رايون مزيئة 4 رايون هت de grote tafel جبز رايو أبزي تحت خا de tafel is groot هج رايو ببوزح نجر كتقلص أتخل مالتيو de grote tafel het هج أبزي رايو de grote tafel أبزي خاني de tafel is groot እትጻሕፈ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ትፍልሊ ትወርድን ማለት እዚ ክልቲኡ ሓደ እዩ ክረውተ እዩ ዘሎ ግና ብቅድሚት ክትጅምር ከለኻን ብድሕሪት ክትጅምር ከለኻን እቲ ፍልሊ ይረኣይዎ ማለት እዩ de grote tafel de tafel is groot double 2 ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ካረይዎ het grote huis het huis is groot كاني أبزي رأيوه ليو كم دليت كاغر كاتقول رأيخة تتصحفت قنا يفعل مالتيو supportive دما رأيوه supportive أقداسي ألشي توايفلت إن حر نقرات هتارات إرومخا هتارات إركا ألشي توايفلت خبراوك داي ألشي توايفلت خبراوك داي Jij hebt dan 70% kans dat het goed is. እንደ ሕተ ጠራጢርካ ደይ ተጠቀም ምክንያቱ 70% ዕድል ኣለካ ጽቡቕ ንኽትህሉ ማለት እዩ maar leerwoorden altijd met lidwoorden leerwoorden altijd met lidwoorden امبارح وقتي نحجي ابزي زازمنا يالنا ابتا كالايتي قرب نوح سلازباله مالتي كالايت كفال كم سالكم اكساب شعو كم تتقولوا لي شير لايك كومنت سبسكرايب نغوركم اتابعنيكم ابتا كالايتي مقابله كرداكم كفتني كساب شعو سنايت انحاط